Буйся хорантадан, бойырда язылды хорантада, ана телефикерінде де бала сағылсын ана бала. Айненің ақмесінде, туғанын әр сөзінде, ана телі мұйетінде, ватан sevgisi, Havenin kokusunda, kalplarının bakışında, gök damgalı bayrağında, vatan. Her gün sana imkan, her gün bana imkan, her gün bize imkan, her şey Kur'an'da. En çok bu yılda seviyorsun. Çünkü bu Kur'an hakkında. Фатма Джапар и Сейран 762 – это не просто артисты, это люди, которые своей жизнью и творчеством показывают, как важно сохранять свои корни, говорить на языке своего сердца и дарить эту любовь другим. Их голоса – это мост, который соединяет нас всех. Путь артиста начинается с истоков, с первых мелодий, что слышал в детстве, с первых ритмов, что будили душу. Для Фатмы этими истоками стала народная песня, а для Сейрана – энергия рэпа. Aslında acı bir Kırım-Tatar Horantada men de hem Fatma da müzikanın böyle profesyonel şekilde birisi uğraşmazdı. Aslında başka zanatları ama böyle git-gitye müzikaya hevesligim çoğlaştı. Toxta. Baban pek güzel yırlay. Pek muzikani sever. Halk muzikani pek sever. Benim anam pek güzel yırlay. Men bilsem Kırım Tatarları her bir Kırım Tatar ailesinde muzikani herkes sever. Bize başka ama böyle sanaya çıkmaya profesyonel şekilde kimse уграшмай, саная чихмай. У меня есть запись первая, где я пою, мне, наверное, еще нет 4. Я пою 44, поедем в Ялту. 44, поедем в Ялту. 44. Я пела всегда, родители говорили, что я, в принципе, любила проводить время около телевизора, если там есть музыка, около радио, если там есть музыка. Сейран Халилов – архитектор по профессии и рэпер по призванию. Фатма – экономист. Выросла и долгое время жила не в Крыму. Но это не помешало ей впитать национальную культуру и влюбиться в фольклор. И люди говорили, что неплохо получается у меня петь. Вот. Но когда я поступила в университет, он был не музыкальный, понятное дело, это был экономический факультет. Несмотря на это, я пошла в студсовет, сказала, я пою. Можно ли мне каким-то образом и в университете себя выражать с точки зрения музыки? Меня очень хорошо там восприняли. Вообще, я считаю, что именно с университета, с таких больших каких-то студенческих конкурсов началась моя серьезная мое серьезное занятие вокалом, музыкой. Я сказала себе, что я могу много. Думаю о том, чтобы получить высшее музыкальное образование. Мен зинат бойынша мимарым. Aslında bana Fatma'nın balalығы müzikten bağlı edi, yerler edi. Men de ise başka şeydi. Men müzikada aslında sanaya çıkacağımı aslında fikir etmedim ve öyle maksadım da yok idi balalıkta. Dinler edim evet, rap şekli çok sık beğenirim ama birinci türküleri yazmaya student oldukta başladım. Ve sanaya da çıkmaya başladım. Şimdi 20'den ziyade yaşımıydı aslında. Bugün yol var, bekim yarının yok. Bugün sen aç, bekim yarın sen tok. Этой удивительно творческой и талантливой семье уже 7 лет. Они познакомились благодаря общим друзьям. Aslında böyle umumi dostlarımız var idi. İşte Fatma'nın da dostları, benim de dostlarım ve
наздейм. Bu dostlarla beraber arasında bir resimlerde, tedbirlerde böyle tanış oldum. Beni gördün. Ya, 100% ben gördüm. Yazdım sonra görüştük. Ve karar aldık. Ya aslında horonta kurmak için icat zanaatımız hiçbir alakası yok idi aslında. Ben uğraşaydım da ya da uğraşmasaydım da, Fatma da uğraşsaydı ya da uğraşmasaydı bu horonta kuruluşa hiçbir tesir etmez idi. Başka kriterler gerek idi horonta kurmak için bana. Kahvenin kokusunda, kalkağının bakışında, koktam kalıp ayvakında, vatan. Biz öyle alıştık. Çünkü bugün de işte bize böyle variant. Eğer başka variant yok. Bugün de. Başka variant yok. Sudak taraflara resimler olsa anda işte ana babamız anda babalar anda kalır ve işte biz şimdi ikimiz. Ve benim ana babam Kırım'a gelse, onlar Kırım'a yaşamaylar. Onlar bize misafirliğe gelse, ona evet. Çok. Biz mana balacıkları kaldırırız, onlara işimizi. Год назад состоялась премьера первой совместной композиции Фатмы и Сейрана «Ол», которая мгновенно стала вирусной среди молодежи. Песня соединила проникновенный вокал Фатмы и философский рэп Сейрана, этнические мотивы и современный бит. Ol yerimiz, bu birinci duet yerimiz ve ben bilesem son temel oldu. Son temel, sondan bir yıl. Ve kısmet olsadan bir yıl olacak. Karabiber de oldu şimdi. Karabiber de oldu. Bana 5. olacak. Mülkün ne kesin? Türk'ün adını yok olmaz. Yok, ben söylemeyeceğim. Kısmet olsa yakın. За внешней контрастностью их творчества скрывается глубокое философское единство. Дуэт Фатмы Джапар и Сейрана 762 стал не просто музыкальным экспериментом, а настоящей лабораторией смыслов, где рождается новый язык разговора о вечных вопросах, где поднимаются фундаментальные темы. Adamlar dinler, demek çok su kabul etti, demek ki yerinin manası onlara yakın gelir. Ya da bu yerin içinde ya da bu yerlerin içinde adamlar özlerini belki taparlar. Ya da öz problemalarını belki de biz işte bazı fikirleri meydana getirmeye çalışırız. Biz ise tırışırız yerlerimizi her vakit canlarımızdan yapmaya her vakit bizim yerimiz duygular ve smysl, manalı olsun deyip yapmaya. Ya da bir beni meraklı etken mevzu ya da siz ettiğiniz gibi bir hasibet. Kimerde aslında başkaca olur. Kimerde yazmaya başlarsın ve son yerinin manası gelir aslında. Farklı olur. Ama manasız bir şey yazmaya hem hevesligim yok hem Фатма и Сейран стали одними из самых востребованных артистов в крымско-татарской жизни. Ни одно мероприятие или концерт не обходится без их участия. Планов и целей у творческой семьи немало, но самая главная цель – радовать свой народ. Aslında devam etmekle bana şimdi belli bir şarkı gibi oldu benim için. Elbette ki yanı türküler yazmaya, yanı sanalar hobimize maksat olarak koymaya ve tek öge, tek yukarı ve elbette ki kim olduğumuzu hiçbir vakit unutmamak ve bunu da dünyaya göstermek. Kimliğimiz var.